वंदना. हॅलो 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 वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि.
inauguration plaque by clicking the button on the remote. So please. बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। कृपया आसन ग्रहण कीजिए सर। Dreams become reality when vision meets determination. The film we are about to witness captures the inspiring journey of Goa's maritime development, the vision behind this iconic project, and the exciting future it promises. आइए इस प्रेरणादायी फिल्म का आनंद उठाते हैं। For centuries, Goa's rivers and coastline have been gateways to the world, connecting the region to global trade routes long before modern transportation existed. From the ancient port of Gopakapattanam to the bustling maritime activity of Portuguese-era Goa, waterways such as the Mandovi and Zuari played a vital role in commerce, connectivity and growth. As maritime activity expanded, the need for dedicated governance led to the establishment of the Captaincy of Ports in 1856. Over the decades, the institution evolved to oversee navigation, marine safety, inland waterways and port administration, becoming the trusted guardian of Goa's waterways through generations of change and development. Today, that legacy enters a new chapter. Standing on the banks of the Mandovi River, the new Captain of Ports Terminal building represents the future of maritime governance in Goa. Designed, overseen by the Captain of Ports Department. Looking ahead, several transformative initiatives are shaping Goa's maritime future. These include the formation of the Goa Maritime Board, Goa State Maritime Waterways Master Plan, Goa Maritime and Waterways Development Policy 2026, the Goa Shipbuilding and Ship Repair Policy 2026, the Advanced Vessel Traffic Management Systems, Marine Drone Surveillance, modern floating jetty infrastructure, and the continued growth of Goa's shipbuilding and ship repair industry. The future is also being built through education. Britona Maritime School is being transformed into the Goa Institute of Maritime Excellence, GIME, creating world-class opportunities for maritime training and skill development. Together, these initiatives are creating a smarter, safer, and more sustainable maritime ecosystem for Goa. For over a century, the Captain of Ports Department has safeguarded Goa's maritime heritage. Today, it continues to connect communities, strengthen the economy, and guide the state's journey towards a sustainable future. Rooted in history, driven by service, navigating the future. Captain of Ports, Goa. हर महान निर्माण की शुरुआत हमेशा एक विचार से होती है और जब उस विचार को एक दूरदर्शी नेतृत्व का साथ मिलता है तो विकास का एक नया इतिहास रचा जाता है। जैसे कि अभी हमने एक चलचित्र देखा जो इस टर्मिनल भवन की कल्पना से लेकर उसकी भव्य वास्तविकता तक
प्रेरणादायी यात्रा को इस फिल्म ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। और ये कहानी सिर्फ इस भवन के निर्माण की नहीं थी, बल्कि गोवा के समुद्री और नदी परिवहन के उज्जवल भविष्य की भी कहानी रही है। इसके बाद हम औपचारिक कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे बीच पावन उपस्थिति है आदरणीय केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी की, तथा गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी। सर 2 मिनट है, 2 मिनट सर। Requesting Captain of Ports Shri Octavio Rodriguez sir to escort all the dignitaries on the dais. हेलो। गोवा की परंपरा कहती है अतिथि देवो भव, और इसी परंपरा का पालन और अनुशासन हम इस कार्यक्रम में भी करेंगे। अनुरोध करना चाहूंगी माननीय श्री दिगंबर कामत जी से कि वे केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का स्वागत करें गोवा की तमाम जनता की ओर से। धन्यवाद सर। आप ही से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप गोवा के आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी का भी स्वागत करें। थैंक यू सर। रिक्वेस्टिंग कैप्टन ऑफ पोर्ट्स श्री ऑक्टावियो रॉड्रिग्स to welcome and felicitate all the distinguished dignitaries, Honorable Shri Shripad Bhaunaik ji. Honorable Minister for State, आदरणीय श्री दिगंबर कामत जी, ऑक्टावियो सर, कृपया आदरणीय दिगंबर कामत जी का स्वागत करें एवं उनका सम्मान भी करें। थैंक यू। श्री सुभाष जी फलदेसाई, Minister for River Navigation and Social Welfare, thank you. So please welcome Honorable Shri Sadanand Sheth Tanawade ji. माननीय राज्यसभा सांसद,
We warmly welcome Honorable Shri Michael Loboji, GSIDC Chairman and MLA Kalangut. We welcome Honorable Shri Sankalp Amonkarji, Honorable MLA Mormugao. Hello, 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 hello. We also welcome Mayor CCP, Honorable Shri Rohit Monsaraji. Thank you. So please welcome MPA Chairman Dr. Vinod Kumar. Thank you so much, sir. Kindly be seated. To formally welcome everyone and share the vision behind this landmark project, it is my honor to invite Honorable Shri Digambarji Kamath, Honorable Minister for Public Work Department, Captain of Ports and Legal Metrology, to deliver his welcome address. Honorable Shri Digambarji Kamath. तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. This is a prestigious and iconic building built by Captain of Ports, and for the inauguration of this new terminal building, we have with us the Chief Minister of the State of Goa, Dr. Pramod Sawant, our Chief Guest, Sri Sarbanand Sonowal, Honorable Minister for Shipping. We have Sripadji Naik, Honorable Union Minister of State for Power. We have Sadanand Tanawade, Honorable Member of the Rajya Sabha. We have Minister Subhash Faldesai, Minister for River Navigation. We have Michael Lobo, Chairman of the GSIDC, which was instrumental in completing this project. We have MLA Sri Sankalp Amonkar. We have Chairman of the MPA, Mormugao Port Authority, Sri Vinod Kumarji. We have Mayor of Panjim, Sri Rohit Monsaraji, Captain of Ports, and all the dignitaries. We have representatives from various sections of the society, those connected with the shipping industry, connected with the all the institutions. Ladies and gentlemen, I am very happy and proud today because this is an iconic building of the state of Goa, and this has been completed in spite of various difficulties. The foundation of this building was laid by the late Chief Minister of Goa, Sri Manohar Parrikarji, in presence of that time the then MLA Sri Siddharth Kukalkarji. And for continuously, this building, या बिल्डिंगेन खूबशे प्रवास केल्यात. ही बिल्डिंग कोर्टांनी पावल्या, खंय खंय पावल्या. But hats off to the Chief Minister, Sri Dr. Pramod Sawant, who headed the GSIDC as the chairman and also the Chief Minister. He saw to it that this work is taken to logical conclusion. And today we are here inaugurating this building. I welcome them all to this beautiful state of Goa. Mr. Sonowalji, your presence in the state of Goa shows your solidarity with the state of Goa. And center's solidarity with the state of Goa is very, very important thing. On behalf of the people and the government of Goa, I thank you from the bottom of my heart and very humbly welcome you. I was present along with the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, for the Maritime Week, which was inaugurated by Home Minister Amit Shah in your presence. And we saw there the dream of the government of India as far as maritime industry is concerned.
In fact, our beloved Prime Minister Narendra Modi ji spent one day in that maritime exhibition, and he said that our target in the years to come, India should be number one in the maritime industry, whether it is shipbuilding, sea repairs, anything. And I am sure the Goa government will move forward under the leadership of Dr. Pramod Sawant to fulfill the dream of the beloved Prime Minister. This new terminal building is 4,400 square meter of built-up area. Cost of the project is 48.87 crores, and it is ground plus 3 structure. It has an amphitheater. This is an amphitheater where we are holding this function, and it has a restaurant, and it has a captain of port's office, in addition to some small offices which we intend to give on hire. Friends, there is a lot of writing. ह्या दिसांनी पेपरांनी बरयत आसता maritime board नाव दिवपा जाय, maritime board नाव दिवपा जाय. The new I am again making it clear to everybody. The new Port Act has been notified on 1st April 2026, and there is a period of 6 months within which the Maritime Board, Goa Maritime Board, has to be constituted. Goa government under the leadership of Dr. Pramod Sawant has already initiated formation of the Goa Maritime Board, and I assure the Union Minister that before 30th September we will complete the process and Goa Maritime Board will come into existence. Till Goa Maritime Board comes into existence, we have an authority. Captain of ports will work as the Goa Maritime Board till the Goa Maritime Board is formed. So there should be no apprehension. Every time people like that this should be Maritime Board. Maritime Board is the future of the country and future of the state. We know that. Friends, we have this iconic building, and I am sure Captain of Ports will move in this building with full vigor and full enthusiasm and full dedication to see that our sphere of influence increases in the rivers and the other places. I am happy to welcome specially MPA Chairman Sri Vinod Kumarji, because our relations with MPA has to be good. Goa government must have a good relationship with MPA. Lots of things can be resolved, lots of things we can march forward together, because Port Trust, Marmugao Port Trust is one of the important infrastructure in the country. Today it is considered as one of the top ports in the entire country. I am happy to inform you that under the leadership of Dr. Pramod Sawant, he signed an MOU with the university in Gujarat, and the State Maritime Excellence, Goa Institute of Maritime Excellence, will come into existence. This building in Bittona, which was their maritime school, that will be totally transformed. The university, their university has already pumped in 50 crores of rupees for the state of Goa. Dr. Dave is here, and I'm sure today they have given a small presentation to Honorable Union Minister, and they have said, just like what they have done, excellent work in the state of Gujarat, they intend to do it in the state of Goa. And I'm complimenting them for giving full support to the Chief Minister and all the other government institutions for supporting this unit. As far as development of other things are concerned, there is one apprehension. Whenever we try to go for floating jetties, there are lots of floating jetties sanctioned by ministry. Whenever we go for survey, people say that coal is going to come here. एक लोकांक एक तकलें घालपाचो प्रयत्न जाता. खंय खंय फ्लोटिंग जेटी बांदता, ती फ्लोटिंग जेटी कोला खातीर बांदता. आतां बेतलांत नुस्तेकार बोवाळ मारता, आमकां फ्लोटिंग जेटी जाय. ह्या सायडीन नुस्तेकार बोवाळ मारता, आमकां फ्लोटिंग जेटी जाय. फ्लोटिंग जेटी घालपाक गेले जाल्यार लोकांक भितर एक तकलेक आरे कोल हाडपा खातीर घालता. बेतलांत कोल वचपाचो ना, काय आनी खंय परवरे कोल वचपाचो ना, किंवा मायकलाल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कोल वचपाचो ना, पूण एक इम्प्रेशन करपाचो प्रयत्न करता की कोल येता म्हूण. एक हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता, डोंट स्टॉप द डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. तुमच्या पर्सनल खाजी खातीर डेव्हलपमेंट स्टॉप करनाका. डेव्हलपमेंट हॅज टू बी देर. आनी गोवा जर डेव्हलप जातलो जाल्यार ह्या सगळ्या आतां प्रायम मिनिस्टराचे ड्रीम आसा दॅट मरिटायमा भितर गोवा, इंडिया शूड बी लिडींग. प्रायम मिनिस्टर ड्रीम्स ऑफ मेकिंग द कंट्री फर्स्ट इन एव्हरी सेक्टर इन द वर्ल्ड, अँड दॅट इज ऑल्सो मरिटायम सेक्टर. सो प्रायम मिनिस्टराच्या नेतृत्वा सकल देश जेन्ना अशें चिंतता
तेन्ना गोंय राज डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या नेतृत्वा खातीर ताका सपोर्ट करपा खातीर वेगळ्या पद्दतीन आमी मुखार वचपाक सोदता. ताका आडमेळे हाडनाका. जशें हांवें सांगलें, ही बिल्डींग आयकॉनीक. हांव तेन्ना ऑपोजिशनाक आशिल्लो. म्हाका थोडे जाण येवन सांगताले, अरे कॅसिनोची बिल्डींग बांदता मरे ते आनी कितें म्हूण. हांव केन्नाच एका शब्दान काडला. म्हाका खबर आशिल्लें. म्हाका तेन्नाचो कॅप्टन ऑफ पोर्ट ब्रागांझा ताणें म्हाका एक्सप्लेन केलें, प्लॅन दाखयलो. तो म्हणपाक लागलो, दिस इज गोइंग टू बी द आयकॉनीक बिल्डींग इन द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा. तूं हांगा वयर राव आनी पळय, तुका सगळें जाय तें पळोवपाक मेळटा. सेल्फी काड, कितें जाय तें काड, खंयच वचपाची गरज ना. यू फील एज इफ यू आर इन द सी. आनी म्हणून हांव लोकां कडेन कळकळीची विनंती करतां, कृपा करून डेव्हलपमेंट हाडया नाकात. डेव्हलप हाडयलें जाल्यार सगळीं राज्य मुखार वतलीं, गोंय थंयच उरतलें. आय एम व्हेरी थँकफूल वन्स अगेन टू आवर युनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल. इन स्पायट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल, पयले खेपेक तो येवपाचो आशिल्लो तेन्ना दुयेंत जालो. लोकांनी सांगलें, लोकांनी पेपरांनी बातम्यो आयल्यो की ना मंत्र्यान येना म्हणून सांगलें. ह्या मिनिस्टराक वळखना, सर्बानंद सोनोवालाक वळखना. ताजें रिलेशनशीप डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन आमचे कडेन कशें आसा हेंय तांकां खबर ना. म्हणपालें ना, तो आमी नांव कॅप्टन ऑफ पोर्ट बिल्डींग दिलां म्हणून मंत्री येवपाना विवपाना. आनी म्हणून आय वेलकम हिम. हांवें ताका त्याच खातीर सांगलें की युअर प्रेझेंस strengthens the ties of the Goa government with the Union government headed by Prime Minister नरेंद्र मोदी जी. हांव परत एकदां ताजें स्वागत करतां. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की ही बिल्डींग ही ताणें कंप्लीट केली ताजे टेन्युअरा भितर. मायकल सामको लिंबाणे, मायकल चार्ज घेतला आनी मायकलाल नशीब बरें आहा, चार्ज घेतला आनी बिल्डिंगेचे इनॉग्रेट जाला त्या भशेन. पूण खरें ताजो प्लॅन ताणें इम्प्लिमेंट केला. आनी दुसरी गजाल, युनिव्हर्सिटी कडेन जो ताणें टाय अप केलो गुजरातच्या, दॅट इज अ हिस्टॉरीक MOU दॅट वील ट्रान्सफॉर्म द एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा इन द मरीटायम सेक्टर. सो आय थँक डॉक्टर प्रमोद सावंत फॉर wholehearted support for completion of this building and for this inauguration ceremony. श्रीपाद बाब मुद्दम दिल्ली आशिल्लो, तोय आज ह्या फंक्शनाक मुद्दम आयलो. तो पयलीं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंगय आशिल्लो, ताकाय खबर आहा. सदानंद तानावडे आमचो खासदार, तोय मुद्दम फंक्शनाक आयलो. आमचो रोहितय आयलो फंक्शनाक. मायकल सारको चेअरमॅन ऑफ द GSIDC which completed this project. आमचो मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय, संकल्प आमोणकार आनी MPAचो चेअरमॅन विनोद कुमार आनी आमचो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जाणें खूब त्रास काडले हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपा खातीर. आनी हांगा हजर आशिल्ले बाकीचे सगळे, रोहित कदम मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ GSIDC, ही ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टंट रोल. आनी GSIDCचो स्टाफ अलॉंग विथ कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचो स्टाफ जाणें हें काम बेगीन जावचें, फास्ट जावचें म्हणून सहकार्य दिलें. तांकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. Thank you, sir, for this warm and informative welcome address. It is said that great leaders doesn't merely build roads or buildings, but they build confidence, opportunities and hopes. गोवा को विकास, सुशासन और आधुनिक आधारभूत संरचना की नई दिशा देने वाले गोवा के जन जन के लोकप्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से विनम्र अनुरोध है कि वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से उपस्थितों को संबोधित करें. डॉक्टर प्रमोद जी सावंत, जोरदार तालियां सर. कॅप्टन ऑफ पोर्ट हाच्या टर्मिनल बिल्डिंगेच्या इनॉग्रेशनच्या ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मध्ये आसात श्री सर्बानंद सोनोवालजी, युनियन मिनिस्टर फॉर द पोर्ट्स, शिपिंग अँड वॉटरवेज. आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, त्याचबरोबर कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानवडे, रिव्हर नॅव्हिगेशन मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय, आमचे बाब संकल्प आमोणकर आणि रोहित मोन्सरात, GSIDC चेअरमॅन बाब मायकल लोबो, कॅप्टन आणि MPT चेअरमॅन, समोर आशिल्ल्या म्हज्या गोंयकार मोगाळ भाव आनी भयणांनो, सगळे मरीन इंडस्ट्रीज रिलेटेड लोकूय हांगासर आसात, इन्स्टिट्यूट रिलेटेड लोकूय हांगासर आसात. खासा करून ज्याने ही बिल्डींग डिझायन केली तो जेराल्ड डिकुना, गोवन आर्किटेक्ट, आणि बाब माधव कामत, कन्सल्टंट. त्या दोगांय खातीर नेटान मातश्यो ताळयो वाजयात. इट इज अ युनीक डिझायन आणि युनीक कन्सल्टन्सी. कारण जेन्ना न्हंयन बिल्डींग बांदप आनी ती बी बिल्डींग बोटी सारकी बांदप, न्हंयन खूब बिल्डिंगो बांदता, मुंबय तो डायरेक्ट वयर काडटा शो एक हे कसो, बट ती बोटीच सारकी बांदप आनी लोकांकूय ती बोट कशी दिसप.
म्हणजे इन लॉंग रन जर गोंयांत शाळेंतलीं भुरगीं येवन जर ह्या ऑडिटोरियमान बसलीं आनी हांगा जर एखादो फिल्म तांकां दाखयलो, दे विल फील दॅट वी आर इन अ सी. तांकां तो अनुभव घेवपाक मेळटलो की हय आमी दर्यानूच आसा आनी आमी बोटीनूच बसल्या. म्हणजे हाज्या खातीर ही बिल्डींग, हांव परत एकदां सांगता की दीस इज अ युनीक बिल्डींग, नॉट ओन्ली इन द गोवा बट इन द कंट्री. ही युनीक बिल्डींग अशा पद्दतीचो डिझायन हो रेडी केल्लो आसा. हांव हें सगळें सांगता आसतना मुद्दामून म्हणटलो की ज्या न्हंयनी गोंयचो इतिहास घडयलो त्योच न्हंयो आतां गोंयचें भविश्य घडयतली. हांवें कित्याक सांगलें, छत्रपती शिवाजी महाराजांचो राज्य अभिषेक फाल्यां आसा. तांच्या कडेन नेवल वॉर हे खूब मोठ्या प्रमाणांत आशिल्लें आनी छत्रपती शिवाजी महाराज पयले फावटी जेन्ना गोंयांत आयले तेन्ना ते दर्यांतल्यानूच आयिल्ले आनी कोलवाळ फोर्टाचेर. म्हणून हांवें म्हटलें तांकां गोंया खातीर म्हणजे बोट, न्हंयो आनी बाकीचो सगळो इतिहास हो तसो खूब पोन्नो इतिहास. फाटलीं 450-500 वर्सां म्हणजे गोवा इज अ गेटवे फॉर द वर्ल्ड म्हणपाक काय हरकत ना. पोर्तुगाल ज्या पद्दतीन हांगासर आयले आनी ज्या पद्दतींतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगासर म्हणजे ज्या वेळार मुघलांनी आसतलो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे फोर्ट आसतले, पोर्तुगाल आसतले, तांच्यांनी म्हणजे नेवल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो तेद्या वेळार रेडी केल्लो आनी ताज्या उपरांत सातत्यान म्हणजे इतर राज्याच्या पेक्षा एक स्टेप आमी फुडें आशिल्ले नेवल इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत. आनी आज म्हणजे तो सेम हाजेर फुडें वयता आसतना कॅप्टन ऑफ पोर्टची टर्मिनल बिल्डींग आज आमी त्याच धर्तीचेर उक्तावण करता आसतना, कारण तिचे फावंडेशन स्टोन स्वर्गेस्त मुखेलमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी घातले. मदल्या काळात आमच्या GSIDCकूय दिसलें ही जातली काय ना काय म्हणून, कारण मदीं फेजूच तशी आयली. बट कालांतरान आमचे GSIDCचो सगळो स्टाफ, कन्सल्टंट हांच्यांनी सगळ्यो केसीस आनी बाकीचे सगळे ओवररूल केल्यो केसीस सगळ्यो आमी जिखले आनी ताज्या उपरांत ही बिल्डींग आज आमी कंप्लीट केल्या. आमी जर पळयता आसत जाल्यार गोंयची मरीटायम लिगसी आनी नॅशनल विजन हे मुखार दवरून गोंयांत सातत्यात मरीटायम हेरिटेज प्रिजर्व करपाचें काम आनी मॉडर्नायज करून ते नॅक्स्ट जनरेशना कडेन व्हरपाचें काम हे सातत्यात हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजींच्या लिडरशिपीच्या सकयल आमी केलां. तुमी जर पळयशा आसतले जाल्यार स्पोर्ट्स वॉटरवे, लॉजिस्टीक आनी कोस्टल इकोसिस्टम हे आमी सातत्यात डेव्हलप करीत आसा. आनी त्याच बरोबर म्हणजे फाटल्या 12 वर्साच्या कार्यकाळात तुमी जर पळयत जाल्यार जो सपोर्ट आमकां केंद्रा कडल्यान फ्रॉम द कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्ट्री आमी जेन्ना मागला फॉर द फ्लोटींग जेटीज आसतले, फ्लोटींग पंटून्स आसतले, ऑल द सपोर्ट वी गॉट. म्हणून तर आमी ऑलरेडी पणजेत फ्लोटींग जेटी अवेलेबल करून दिल्या. ओल्ड गोवा हांगासर आमी फ्लोटींग जेटी अवेलेबल करून दिल्या. आमी फाटल्या वेळार जेन्ना ओल्ड गोवा फेस्त आशिल्लें किंवा एक्सपोजिशन हे आशिल्लें तेद्या वेळार पणजेंतल्यान डायरेक्ट वचपाची प्रोविजन सुद्दां म्हणजे फ्लोटींग जेटी वयल्यान ताका स्पेशली बोट दवरून केल्ले आनी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे आमी वाडयत आसा. आमी सातत्यात पळयता मांडवी रिवर आसतली, जुवारी आसतली, साळ आसतली, शापोरा आसतली, तेरेखोल रिवर आसतली, ह्या सगळ्यो वॉटरवेज ज्यो आसा ह्यो गोंयच्यो तश्यो लायफलायन आसा आनी ह्यो हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी ताजो खूब बरो उपयोग हो सातत्यात म्हणजे ब्लू इकॉनॉमी जाका आमी म्हणटा त्या ब्लू इकॉनॉमी खातीर करता. म्हणजे ब्लू इकॉनॉमी म्हणटा आसतना इट इज नॉट ओन्ली द फिशींग एक्टिविटी बट म्हणजे आमी जाका म्हणटा की बार्जींतल्यान ओर ट्रान्सपोर्ट करपाचें प्रोविजन सुद्दां हे गेल्या 60 वर्सां पासून गोंयांत कंटिन्युअसली जाता. वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन हे कंटिन्युअसली जाता आनी म्हाका सांगपाकूय खूब खोस भोगता 50,000 लोक पॅसेंजर्स हे डेली रिवर क्रॉस करता. आनी हाल्लीच आमच्या रिवर नॅविगेशन मिनिस्ट्रान रोरो फेरी हाडल्या कारणान ते आनीक 5,000 चड लोक वाडले जे रोरो फेरींतल्यान हे येवपाक लागले. म्हणून अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो आमकां गरज आसा. म्हणून तर आमी जेन्ना म्हणटा की मानादीक प्रधानमंत्री जेन्ना विकसीत भारत 2047 हाचो विचार करता, आमी विकसीत गोवा 2037 हाचो जेन्ना विचार करता तेन्ना आमकां वर्ल्ड क्लास मरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत रेडी करपाक जाय. एफिशियंट वॉटरवेज आमकां रेडी करपाक जाय. स्ट्रॉंगर फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन आमकां आनीक मोठ्या प्रमाणांत आमी रेडी करता. सस्टेनेबल टुरिजम, सेफर नॅविगेशन आनी मॉडर्न मरीटायम गव्हर्नन्स हे करपाचो
आमचो संकल्प आसा. ताका लागून आमी वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो गजाली ह्यो सातत्यात करीत आसा. आमी रिवर ट्राफीक एक्सपांड सद्या करपाक घेतलेले आसा. टुरिजम एक्टिविटी कोस्टल बेल्टांत जर तुमी पळयता आसत जाल्यार डे बाय डे टुरिजम एक्टिविटी आनीक वाडयता. नॅविगेशन मॅनेजमेंट हे खूब इजी जावचें हाज्या खातीर तांकां लागपी सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो आमी रेडी करपाक घेतला. आनी हे सगळें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता की ज्या बिट्टोणाच्या नॅविगेशन जे रिवर नॅविगेशन सेंटराचो जो उल्लेख आत्ताच जालो कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडेन स्मॉल प्लेस आशिल्ली ती आमी गणपत मरीन युनिवर्सिटी हांकां ती आमी सुपूर्द केली. आनी पयले फावटी इट इज एन मरायन ग्रॅज्युएट कोर्सीस गोंयांत सुरवात जाता. हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगासर आसा. गोंयांत मरीन इंजिनियरींग हो कोर्स एवेलेबल नाशिल्लो. म्हणजे एखाद्या गोंयकार भुरग्याक जो 21 दीस म्हणजे तो बिट्टोणा आशिल्ल्या ल्हानशा 6 म्हयन्याचेर कोर्स करून सेलर हो कोर्स तो करतालो, तो बोटीचेर खंय तरी व्हरतालो. बट इन फ्युचर मरीटायमान कोर्स कंप्लीट केल्या उपरांत ही कॅन बी द कॅप्टन आनी फर्दर तो आपल्याक एड्युकेशन घेवपाक शकता. अशा पद्दतीचे थ्रू द प्रायवेट युनिवर्सिटी गणपत युनिवर्सिटी तांच्यांनी आपलो इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हांगासर सेटअप केला. अंदूच्यान तांचे कोर्सीस जे आसा हे ऑलरेडी सुरवात जाले. वेर्णा हांगा तांच्यांनी टेम्पररी कॅम्पस घेतला आनी बिट्टोणा हांगासर शॉर्ट टर्म ड्युरेशन कोर्सीस जे गोंयकार भुरग्यां खातीर सेलर आनी बाकीचे कोर्सीस जाय ते चालू केल्या. हे कित्या खातीर जेका आमी स्किलिंग रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग जे परत परत हांव म्हणटा इन एवरी सेक्टर आमकां नवीन भुरग्यांक स्किलिंग करपाचें काम हें आमी केन्नाच सोडिना. ज्या ज्या सेक्टरांत आमच्या भुरग्यांक ह्यो ग्लोबल लेवलाचेर ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसा. कारण गोंयकार भुरगो हाका बोटीर वचपाक आवडटा आनी सातत्यात म्हणजे ट्रेडिशनली म्हणजे सी फेरर्स आसात, सीमेन खूब जाण आसात, तांचे वेगवेगळे विशय सरकारा कडेन आमी सोडयत आसता. बट तेज्या खातीर एक वो कल्चर गोंयांत ऑलरेडी आसा आनी तांकां अशा पद्दतीचो स्किलिंग कोर्सीस जे आमी गणपत युनिवर्सिटीच्या वतीन सुरू केला. गोंयकारां खातीर स्पेशल प्रोविजन दवरून इन फ्युचर म्हणजे शॉर्ट टर्म ड्युरेशन कोर्सीस आनी ग्रॅज्युएट कोर्सीस हातूंतल्यान ह्या भुरग्यांक खूब बऱ्या पद्दतीचो हो कोर्सीस हांगासर एवेलेबल जाल्या. आमच्या GSIDCच्या वतीन 48 कोटी रुपया एप्रॉक्सिमेटली खर्च करून G+3 4,000 स्क्वेअर मिटरची ही बिल्डींग आमी कंप्लीट केला. हाजो सकयलो फ्लोर ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा वीच इज द टिकेटींग कावंटर आनी वीच इज फॉर द म्हणजे आमकां जांकां बोटींत तेवटेन वचूंक जाय तांच्या खातीर तेवटेन येवन बोटी लागू शकता. with the restaurant, rest all the facilities, it is for the public which is available astali. First floor chair, they are having their own offices set up. Second floor आणि हाजेर आमी जाका म्हणटा की स्मॉल कॉन्फरन्स रूम आणि थर्ड फ्लोरचेर ह्या पद्दतीची फॅसिलिटीज आमी जी अवेलेबल करून दिल्या. त्या खातीर ही इन लॉंग रन लोकां खातीर हाजो खूब मोठो फायदो हो सगळ्या गोंयच्या लोकां खातीर जावचो असोय आमचो संकल्प आसा. म्हणून तर आमी म्हणटा की दीस इज एन न्यू मरीटायम एरा ऑफ गोवा हें म्हणपाक काय हरकत ना. कारण ज्या पद्दतीची डेव्हलपमेंट मरीटायम सेक्टरात फाटल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळात आमी जी चालू केल्या अंडर द लिडरशीप ऑफ द ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदीजी आमकां जो जो सपोर्ट ह्या बाबतीत जाय मागीर तो सागरमालाचो प्रोग्राम आसूनी किंवा म्हणजे ब्लू इकॉनॉमीच्या अंतर्गत आसूनी हे सातत्यात आमी पळयता की फॉर कार्गो कॅरिंग आसूनी किंवा लॉजिस्टीक पर्पज आसूनी थ्रू द MPA म्हणजे मार्मागोवा पोर्ट ऑथॉरिटी हांगासर जो फॉर द टुरिजम हाज्या खातीर जो पोर्ट डेव्हलपमेंट सुरू आसा म्हणजे इन फ्युचर ज्यो टुरिस्टीक पोर्ट बोट्स ज्यो मार्मागोवा हांगासर येता ताच्या खातीर खासा टर्मिनल जो आमी MPAचेर डेव्हलप करपाक घेतला. म्हाका दिसता विदीन द 6 months वील इनॉग्रेट दॅट ऑल्सो. म्हणजे इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर. हे गोंयच्या टुरिस्ट जे MPAचेर येता किंवा गोंयांत येता तांकां एक प्रकारचो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी थंयसर अवेलेबल करून दिवपाक शकतले. आणि इन लॉंग रन अशाच पद्दतीचे क्रूज टुरिजम डेव्हलप करपा खातीर, कोस्टल शिपींग डेव्हलप करपा खातीर, रिवर नॅविगेशन डेव्हलप करपा खातीर, फिशरीज, मरीटायम लॉजिस्टीक, वॉटर स्पोर्ट्स आणि ब्लू इकॉनॉमीक एक्टिविटी ह्यो आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात आमी आनीक डेव्हलप करपाक शकतले. आणि ह्या नवीन बिल्डिंगेचो इन फ्युचर नॅविगेशनल मॉनिटरींग, रिवर ट्राफीक मॅनेजमेंट, मरीटायम ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि कम्युनिकेशन सिस्टम
हाज्या खातीर ह्या बिल्डिंगेचो खूब मोठ्या प्रमाणात उपयोग हो सातत्यात आमी करतले आणि कॅप्टन ऑफ पोर्ट हे आपल्या परीत ह्याचो खूब बरो उपयोग अशा पद्दतींतलो पुराय नॅविगेशन सिस्टम डेव्हलप करपा खातीर आमी करतले. हो आमी हांगासर बशिल्लो 450 सिटींग कॅपेसिटी ऑडिटोरियम हॉल. म्हणजे तुमी जर पळयशात थोडीशी आत्ता गरमी जाता, बट सांजच्या वेळार जर बसत जाल्यार आमकां एक खूब म्हणजे बरें दिसतलें आणि एकदम म्हणजे रिवरात बोटीर बसलेल्याचो अनुभव येतलो. हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो टुरिस्ट एक्टिविटी, कल्चरल इव्हेंट आणि मरीटायम हेरिटेजचे प्रोग्राम. म्हणजे गोंयांत जे लोक येता तांकां जर गोंयची मरीटायम हिस्ट्री आमकां दाखोवपाक जाय आसत जाल्यार आमी ह्या ऑडिटोरियमान ती खूब बऱ्या पद्दतीन दाखोवपाक शकतले. म्हाका दिसता, म्हाका नक्कीच खात्री आसा की अशा पद्दतीचो गोंयांत म्हणजे वर्ल्ड क्लास पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आमी रेडी केला, म्हणजे पोर्ट, एअरपोर्ट, रोड आनी रेल हो विदीन अ शॉर्ट स्पॅन, म्हणजे तशें 8 ते 10 वर्सांनी, हो फाटल्या 50 वर्सांक ज्यो गजाली जावंक नाशिल्ल्यो त्यो ह्या 10 वर्सांक आमी हे करपाक शकले. आणि हे कित्या खातीर तर हे फक्त आणि फक्त आमच्या डबल इंजिन सरकार खातीर, मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी खातीर तांच्यांनी दिल्ल्या सपोर्टा खातीरच हे आमकां पॉसिबल जालें. आणि ताकाच लागून हांव 100% म्हणजे ह्या सगळ्या एक्टिविटींतल्यान गोंयांत वाडपी इकॉनॉमीक ग्रोथ आसतली किंवा गोंयांत वाडपी बाकीची सगळी रहदारी ही खूब मोठ्या प्रमाणात ह्याचो फायदो हो आमकां सातत्यात जातलो. म्हणून आतांच बाब दिगंबर कामत यांच्यानी म्हटलं त्या प्रमाणे विरोधकांक काही गोष्टीक फक्त विरोध करपाचें सुचता. खंयचीय जरी डेव्हलपमेंटाची गजाल आयली जाल्यार पयलो ताका विरोध कसो करप आणि तोच तांच्या तकलेंतल्यान आसता. आणि अशा पद्दतीच्या विविध प्रोजेक्टाक हे सदोदीत विरोध करीत आयिल्ले आसा. बट केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात आमकां हे प्रोजेक्ट हांगा करप शक्य आसा. म्हणून आयच्या दिसा म्हणजे आमी जाका म्हणटा की इन फ्युचर इनलँड वॉटरवेज डेव्हलप करपाक, मरीन सेफ्टी सिस्टम डेव्हलप करपा खातीर आणि सस्टेनेबल कोस्टल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर, फेरी कनेक्टिविटी डेव्हलप करपाक, फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक आणि मरीन टुरिझम डेव्हलप करपाक ह्या पद्दतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो आमकां खूब खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. हांव परत एकदा सोंपयता आसतना खास कर मिनिस्टर सोनोवाल जी आमच्या मदीं हांगासर आयले. सर, मैं गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों को तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. हमने हमारे लोगों के लिए जो वाटर मेट्रोज का प्रोजेक्ट आपके सामने मैंने और हमारे रिवर नेविगेशन मिनिस्टर मिस्टर सुभाष फलदेसाई ने वो आगे किया है. आपने प्रॉमिस किया है विल टेक इन द फर्स्ट फेज. सो डेफिनेटली आमचे 50,000 लोग जो डेली ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज में करते हैं, एक बार वाटर मेट्रो स्टार्ट हो गया तो नॉर्थ टू साउथ कनेक्टिविटी, इवन दो फ्रॉम द मांडवी and जुआरी टू क्रॉस द रिवर, इट विल हेल्प अस. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम वाटर मेट्रो के जल्दी से जल्दी हमें मिलेगी, यही राह हम देखते हैं. और फिर एक बार आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ. आणि परत एकदा GSIDC कन्सल्टंट, इंजिनियर, कॉन्ट्रॅक्टर्स आणि कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हे सगळ्यांचो स्टाफ हांकां खूब खूब अभिनंदन म्हणटा. ह्या आयकॉनिक बिल्डिंगेचेर जे उलयता, हांव कॅप्टनाकूय रिक्वेस्ट करता, जे विरोधात उलयता तांकां मातशी एकदां हाडून मातशी भोंवडून बीन दाखोवची कशी आहा ती तेंच्यांनी पळयत जाल्यार तांकांय कळटलें खूब बिल्डींग बरी आहा ती म्हणून. हांगासर बसून तांकां बरी थंड च्या बीन दिवची कॅप्टनान, जेणे करून तांकां ही बिल्डींग कितें बांदलां हें कळटलें. इतकेंच म्हजें कॅप्टनाक म्हणणें आसा. कारण कळप नाल्यार विरोधक भायर रावन विरोध करीत जाल्यार ताका कळचें ना भितर बिल्डींग कशी आहा ती. म्हणून हांवें सांगलां मातशी येवन तेंच्यांनी पळोवची. इतकी हांव ताका रिक्वेस्ट करता. आणि परत एकदा तुमकां आयच्या दिसाच्यो हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय. या मार्गदर्शक, मोलादीक आणि स्फूर्त देण्या अशा विचारां खातीर सगळ्यांच्या वतीन चड आनी चड देव बरें करूं. देवियों और सज्जनों, बंदरगाह केवल व्यापार के द्वार नहीं होते बल्कि वे राष्ट्र की समृद्धि के प्रवेश द्वार होते हैं. भारत सरकार की समुद्री विकास और दूरदर्शी नीति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले माननीय केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल जी से विनम्र अनुरोध है कि वे अपने प्रेरक विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें. तालियों की गड़गड़ाहट में स्वागत करते हैं आदरणीय श्री सर्वानंद सोनोवाल जी.
बंद कर दीजिए, पेन हटा दीजिए, पेन पेन। नमस्कार। संगलंक कलजतलंग एवकर, ये सही है? कोई गलत तो नहीं बोला ना? हाँ, अगर गलती हुआ भी है तो आप सुधारिएगा प्लीज। आज की दिन गोवा की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित गोवा सरकार की लोकप्रिय और कर्मठ मेहनती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, हमारी केंद्र सरकार की मेरे साथी केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक जी, गोवा गवर्नमेंट की मिनिस्टर ऑफ कैप्टन ऑफ पोर्ट्स डिपार्टमेंट श्री दिगंबर कामत जी, मिनिस्टर सुभाष उत्तम फाल देसाई जी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, respected MP राज्य सभा सदानंद जी, MLA माइकल लोबू जी, MLA संकल्प अमनकर जी, CCP मेयर रोहित मनसीर राठी जी, हमारे गोवा पोर्ट की अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार जी, कैप्टन ऑफ द पोर्ट ओक्टावियो जी, और आज इस सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं जब भी गोवा में आता हूं तो मुझे लगता है कि भगवान ने दिया हुआ एक बहुत खूबसूरत इलाका में पधार रहा हूं, क्योंकि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप लोगों को भगवान ने इस जगह पे रखा है जहां पर्यावरण है, जहां प्रकृति है, जहां सभ्यता है, संस्कृति है, विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है। तो इतनी खूबसूरत जगह में रहने के लिए आप लोगों को जो मौका मिली है, तो मुझे लगता है दिल से भगवान को कृतज्ञता अर्पण करना चाहिए। तो आप लोगों को मिलकर मुझे बहुत खुश हुई, मैं आनंद महसूस करता हूं, और खास करके आपकी जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी है, हम लोग बार बार मिलते रहते हैं, और आपकी बाकी जो मंत्री है जब भी दिल्ली आते हैं तो मुझे मिलते हैं, और मुझे गोवा पोर्ट के सिलसिले में और कोस्टल इलाका की डेवलपमेंट के लिए बार बार उन लोग आग्रह करते हैं। तो इसलिए आज मुझे इस बिल्डिंग का जो लोकार्पण हुई है, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। एंड हमारे जो आर्किटेक्ट है जिन्होंने डिजाइन की है, उन्होंने कुछ देर पहले हमें कहानी बताया कैसे मुंबई से गोवा तक स्टीमर
आते थे और लोगों को लाते थे। तो इसका एक बहुत शक्तिशाली इतिहास है और परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें हमेशा यही आग्रह की है, विकास भी विरासत भी, यानी कि हमारे जो विकास यात्रा, हमारी अर्थव्यवस्था को पिछले 12 साल में मजबूत बनाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत की है, जो नीति अपनाया है, जो कार्यक्रम रचना की है, जिसको सही समय पर लागू की है, इसकी वजह से आज देश दुनिया का एक बहुत शक्तिशाली देश के हिसाब से अपना पहचान बना पाया। Now we consider, because it is not that we consider, but the people of the world consider and recognize and accept that India is the fastest growing major economy in the world at present. हम 2014 तक 14 पोजीशन में थे और 11 पोजीशन में, तो 11 पोजीशन से आज हमें तीसरी पोजीशन तक लाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों में जो उन्होंने कार्यक्रम रचना की है, उन्होंने कहा रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड इन्फॉर्म, यानी कि हमारी सोच को बदलना पड़ेगा, देश के विकास के लिए सोच को बदलना पड़ेगा, आधुनिक हमारी सोच लाना होगा और प्रयुक्ति के द्वारा, हमारे अध्ययन और अनुसंधान के द्वारा देश में बसे हुए शक्ति को उजागर करना होगा, पहचान हमको करना होगा, ताकि हम इसके जरिए देश को आगे बढ़ा सके और देश के 140 करोड़ जनता के हम भलाई कर सके। तो मुझे लगता है कि जो परिवर्तन, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम सब लोगों ने देखी है, देखिए गोवा में, मुझे कुछ देर पहले दिगंबर जी ने बताया, आपके यहाँ जो सड़क व्यवस्था, जो ब्रिजेस, जो फ्लाईओवर, जो एयरपोर्ट, वंदे भारत है ना, तो हर सेक्टर में कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन के सिलसिले में पिछले 12 साल में गोवा की जनता के लिए जो सुविधा परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने उपलब्ध किया है, ये कभी भी हुए नहीं थी। तो इसके लिए मैं चाहता हूं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अब गोवा है दुनिया का एक बड़े ड्रीम डेस्टिनेशन इन द सेक्टर ऑफ टूरिज्म, बिकॉज ऑफ हिज लैंडस्केप, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्गेस्ट कल्चरल and religious and spiritual history. So I believe this is the area where people of the country firmly believe that visiting Goa means visiting the paradise. ऐसा एक मतलब यहाँ माहौल है और यहाँ की जनता हाईली कल्चर्ड, हाईली एजुकेटेड और सब लोग हमेशा अतिथि देवो भवो के हिसाब से अतिथि को स्वागत करते हैं। शायद इससे लिए दुनिया की जनता के मन जीतने में गोवा ने अपना शक्ति दिखाया। तो टुडे आई हैव ए स्मॉल स्पीच in written form. Just I am reading it out. Please bear with me. I extend my heartfelt congratulations to the government of Goa, the captain of ports department, and everyone associated with this project for bringing this important initiative to reality. Today we are inaugurating much more than a building. We are dedicating a symbol of Goa's maritime identity, its commitment to modernization, and its vision for a sustainable and people-centric future. Goa's relationship with the sea is unique and timeless. For centuries, its river and coastline have connected communities, supported livelihood, and enabled trade and attracted visitors from across the world. Maritime activity is deeply woven into the social, cultural, economic fabric of this state. Friends, over the last 12 years, India's maritime sector has witnessed transformational growth under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji.
Major ports have nearly doubled their capacity and significantly improved efficiency with vessel turnaround time reducing from 95 hours to 41 hours. The number of Indian seafarers has risen by over 150% to 3.23 lakhs, and coastal cargo movement has more than doubled. The number of cruise passengers has increased more than 4 times. Inland waterways have emerged as a major growth engine, with operational national waterways increasing from 3 to 32 and cargo movement growing more than 7-fold. India is emerging as a major maritime nation with a clear roadmap under Maritime India Vision 2030, Maritime Amrit Kal Vision 2047. Honorable Prime Minister's vision of port-led development has brought the maritime sector to the center of India's growth story. Another landmark achievement that fills every Indian with pride is that, let me repeat, another landmark achievement that fills every Indian with pride is that India has emerged as the world-leading ship recycling nation. India has emerged as the world-leading ship recycling nation. आनंद व्यक्त करना चाहिए, ये देश का सफलता है, जनता की सफलता है. Overtaking all other countries in terms of gross tonnage recycle. This reflects our commitment to safe, environmentally responsible and globally compliant ship recycling. Friends, on today's occasion, I would particularly like to appreciate the leadership of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawanji and his government for their consistent support and commitment towards maritime development. The close cooperation between the state government and the Ministry of Port, Shipping, Waterways has enabled several important initiatives to move forward with speed and purpose. I am pleased to note that Goa has emerged as a pioneer in several maritime reforms. Goa became the first state in the country to implement the Inland Vessel Act 2021. देश का पहला प्रदेश है जिन्होंने हमारी न्यूली reforms legislation in the maritime sector, Inland Vessel Act, उन्होंने लागू किया है. The proposed Goa Maritime Board, the Goa Shipbuilding and Ship Repair Policy, and the Comprehensive Maritime Master Plan reflect a clear and forward-looking vision for the state maritime future. I would also like to appreciate the remarkable progress made by Mormugao Port Authority. Since 2014, the infrastructure project worth over 1,300 crores have been completed, while project exceeding 2,000 crores, including the redevelopment of the berth number 9, the Vasco Bay project with a new fishing harbor, capital dredging for deep draft berth, and a modern seafarer club under implementation. यानी कि हम 2,000 करोड़ का प्रोजेक्ट गोवा में ला रहा है. This is a special initiative for the people of Goa for its faster growth. Mormugao Port has also earned the distinction of being India's first green port. देश का पहला ग्रीन पोर्ट बना. परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें यही निर्देश दिए. To achieve blue economy, we have to promote green transport. So that is why green shipping, green port concept has been accepted, and by accepting this, now this particular Goa port has created history by becoming the first port to become the India's first green port. Friends, the captain of Port Department has also made commendable progress in strengthening water transport infrastructure across the state. Modern floating jetties,
passenger facilities, navigational safety system, and river transport infrastructure are improving connectivity, convenience, and safety for both residents and tourists. I assure the state government that the ministry will continue to extend all possible support in realizing this transformative initiative. I am particularly happy to share that the Goa Water Metro project, which was earlier envisaged in a later phase, has now been brought into phase 1 implementation priority. It is because Honorable Chief Minister a few days back visited Delhi and he requested me that गोवा को देना चाहिए, गोवा के लिए नए व्यवस्था खड़ा करना चाहिए. अगर वाटर मेट्रो सक्सेसफुली ऑपरेट की गई है कोसीन में, उसी हिसाब से गोवा में भी इसको विशेष रूप से बढ़ावा देना चाहिए. तो इसलिए सीएम साहब का रिक्वेस्ट को और गोवा की जनता की रिक्वेस्ट को हमने मानकर ये आस मैंने ऐलान किया है. I am confident that the people of Goa will soon witness the transformative project becoming a reality, improving daily transportation while enhancing the tourism experience of this state. I warmly congratulate the government of Goa for establishing the Goa Institute of Maritime Excellence. So this is a very, very important institution you are developing. I must congratulate you because, as you know, Honorable Prime Minister has given direction to us that through the two vision, Maritime India Vision 2030, Maritime Amritkal Vision 2047, that India must become one of the 5th shipbuilding nation in the world. One of the 5th shipbuilding nation in the world by 2047. To achieve that goal, in the budget you have seen more than 70,000 crores provision has been created for shipbuilding and ship repair and ship recycling. So to create that ecosystem in totality, we need all kind of mechanism and particularly the quality workforce. And that quality workforce, who will create institution like this Goa Institute of Maritime Excellence. So that is why you deserve special thanks, because this is a very, very excellent initiative, and I am very much confident that young generation of Goa, they are going to get this opportunity, because in the global arena, global aspect, you will discover there are many more opportunities to get job. To get job, you have to develop your skill, your efficiency, by way of going through this kind of institution. So that is why Goa is really, I believe, you are creating such an ecosystem which will definitely cater special service to make the young generation qualitatively powerful. Their personality will be commanding, and they could able to create very, very powerful environment, particularly to make India one of the most powerful shipbuilding nation in the world. मैं इसी शब्दों का साथ अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं, लेकिन फिर से मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूं, क्योंकि हमारे ये जो गोवा में जितना भी लेंथ की कोस्टल लाइन है, आपकी जब गोवा मैरीटाइम बोर्ड बनने का बाद तुरंत गोवा मैरीटाइम बोर्ड और हमारे गोवा पोर्ट अथॉरिटी विल सिट टुगेदर, और हमारे फ्यूचरिस्टिक क्या मास्टर प्लान हम सारे कोस्टल लाइन के लिए बना सकते हैं, और गोवा की जनता को हम सेवा कर सकते हैं, और देश को मैरीटाइम नेशन के हिसाब से बड़ा कर सकते हैं, इस विषय पर वो सोच अपने व्यक्त करेंगे. तो इसलिए इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, दिस केमिस्ट्री ऑफ वर्किंग टुगेदर, holistic working relationship between the Goa Maritime Board and Mormugao Port Authority, and under the leadership of Pramod Sawanji, I am confident that this is going to happen.
So, with these few words, I want to conclude with a beautiful line. Please cooperate. सहयोग कीजिएगा. देव बाड़े करू. सही है ना? Am I got connected? गोवा की जनता को कोटि कोटि प्रणाम. Thank you. बहुत बहुत साधुवाद. माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आपके प्रेरणादायी एवं दूरदर्शी उद्बोधन के लिए हम सब आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं. देवी और सज्जनों, आइए पुनः एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें. कहते हैं कि कृतज्ञता सम्मान का सबसे सुंदर रूप होता है. हमारे सभी अतिथियों का हम स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करेंगे. अनुरोध करना चाहूंगी आदरणीय श्री दिगंबर कामत जी से कि आप केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को सम्मानित करें. धन्यवाद सर. आदरणीय दिगंबर कामत जी, आप हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी को सम्मानित करें. कैप्टन ऑफ पोर्ट्स श्री ऑक्टावियो रॉड्रिक्स सर, आपसे अनुरोध है आप सभी विशेष अतिथियों को सम्मानित करें. आदरणीय श्री श्रीपाद नाइक जी, आदरणीय श्री दिगंबर कामत जी, she's getting. Honorable Shri Sadanand Chettanawade ji, आदरणीय श्री दिगंबर कामत जी, So kindly felicitate all the dignitaries on the dais. हर सफल आयोजन अनेक लोगों के समर्पण, सहयोग और अथक परिश्रम का परिणाम होता है. अब मैं कप्तान बंदरगाह विभाग के सचिव महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे आभार प्रदर्शन प्रस्तुत करें. रिक्वेस्टिंग कैप्टन ऑफ पोर्ट्स श्री ऑक्टावियो रॉड्रिक्स टू प्रपोज वर्ड्स ऑफ थैंक्स. On behalf of the Secretary Ports and the staff of the Captain of Ports Department, it is my good pleasure to raise this word of thanks on this momentous and a joyful occasion. Mogachano, soglang tumga dev bare karo for attending today's function. Every good gift and a perfect gift comes from above, from the heaven, from the God Almighty, the Father who is the creator and the sustainer and the nurturer of the whole universe.
I thank first of all God the Father for giving us this beautiful gift of this new terminal building for the state of Goa. The Captain of Ports Department is overwhelmed and delighted to see the keel which was laid here in 2019 for this, the shape of a boat building, and this had to go or navigate through various storms, especially in the COVID-19 phase, and also other storms which really has hold this vessel, and finally it has been docked on these 144 piles and is the gateway to the inland waterways of Goa. It was a patient wait for the COP department to finally to see this monumental landmark on the landscape of Panaji, which is a great testimony to the vision and dedication of the government of Goa under the able leadership of our CM, Sri Pramod Sawant, to give the citizens of Goa a state-of-the-art beauty and an iconic building, a landmark in the state of Goa. Sir, we really thank you, sir, for all your effort and all your support, sir. Also, our Chief Minister, as I'm just making it very clear to you all, is very supportive, because in certain villages like Palolem, Agonda, Kola, extending right up to Cabo de Rama, we have given at least or made entrepreneurs of at least 200 families to earn their living on this in Goa by the support of our Chief Minister. Our sincere gratitude to our Honorable Union Minister. And by this, just because, we have no time and very short time because our Honorable Union Minister has to leave for Delhi. So I'm just cutting it short. Moga Chano, everybody I wish you, and thank you for attending today's function. कार्यावळ राष्ट्रगीतान तिचो समारोप जातलो. सगळ्यांनी राष्ट्रगीता खातीर उठून उबे रावचे. जनगण मन